Mwanchu murgiria ni chuma jitariki 31 mutinyo yoga 10 umwaka wa 2025 ritkolio mwere kigima aliye mutinyo yoga 10 chigakchine ngo kwarigania imegete sini geito ogie soko TV asenchera ya bene nkomanyi alengene tukatoka kurwa chingongo au chinsa 10 igoro mangana mayesenchera yo bwenge yete anenje ngoro kwa Daniel umwaga. Mwanchu mugiraria magia chinsa 10 nigotoya chaka korwa ase county ya Nyamira ase korokyo guchana na abamenyi korwa ase kinyoro kia Nyasore imeye ward yeri goma iyo gotoka imeye nsemo yebunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira nigo bare mbirero magega y'abantu batamanyiri abori tko rigoro maragoba bamusaganete umugako yomo aserieta Juma Mustafa Keya uyore myaka 50 onebere netatu gose 50 no mone 3 chinsa 3 chamotuko ekerarenge kogenda buoye abantu abo nigo bamukenyete n'imyoro asomutuoye ange enenkayaye nigo bono basabire uburendi gotingibwa asenseme yo na obutukibwe megokorwa elio balia bakaretege kore kyokobe kubyara na kwerure getambukire egetindikeri chiko Senaraire Samaleta nguru Zainab Juma Naraire kindaire ngai umuntu kurangiri kurunjera nga Zainabu minu 3 singaira buna matangale matega iga nabalebire ndi baruro oro bakugenda chinga chiao fono lina kirange chede ikaisano nandi bono ngeguru mundao kwanira giziri Zainabu haki mke wangu nimekufa kabisa ya Rabbi nimepigwa na majambazi nkavuka kurubuliri inkuvuka nkuigora kanyara bate ni nawe agitasinya sinko chikuigorege seli nkanyora ara amanyinguka alinko mubuli ni nini mbaya wamenyanganya kila kitu mpaka kiatu tabwate koroto ngomubuli wapi ngasoka ngataka kuikali njera nandi nkaira nangate abono lyo lingi ngokora nkarangirie nyeroka yani tukamubwatira tukamwikaransikiru katebati gambe kama chiga siguru tumusuya manyinga ya na mangi kero kindi torore no na sakolete kya saumite linko nyegeri bono ngasinyu ngasoka nkarangiri umuchirani yani neriri muino we gukuruku mogere na bana arangiritie minu 5 taiwande ngaoncho korora nkarangiri mirika gakitego kire chumo ituru mirika na barbono ngarora mbai weti ngasoka ngachangate yeba lindilyo nsu chumo kule bana ntu tikatukwirira nyonya bamubwati guchanjira tikangende mwa mogere na etambo kire kibao ogende mwa steri uturi mirika kito kuna kwengo ndanji korangiri mogere kumba ni mogere na igwetu tatikona atari kugwisi sauti ya kurukuru na rekubulinga ningo mate ya ninje hakichumo ituru mbaya pi inju torora una kitoko mukonyo tumura muhiro sister mukulire first aid tugajarinde mogera bagacha mogera bakira dani risimi bagosoka togosoka kuchipara tukaliye wiri paru tukamusugoma tukamwikia rio sister akaboka akamorora akatebata kumunyara linde tukabata muire keroka chirani mungu uri kuruku keroko kurukumila nalingene pikipiki rinda agakoreki akateba mubiki gura igatogende nyagitayo agasoigoro na mogere na Daniel na nje tukaruma igana kende tukabwatira kinirinde tukanyora bachiri ichuni no twachete ichuni kwa ichuni ne tukabera ororo bakamubeke wodi bakamubekira machi bakamubekira nembeo harafu baadaye bakamusibone kera bamusibiti batatainga singe njeri emergency atakeira kwe sine sikistani nje tinkomanya itakeira agende kisi sai bono kisi yabutu gachiwa kesabu ntubwatikene maigana mutu bono ngobori tore gakimota itandi kisi mukora murwarinde tumanya gwa kesabu rintorie namuna ye chibese bakakana te konyarikana pia rwaliwe kuikara kesi kurindi yo muturende arafu amakorora na kya koraki hakurwali kana kobera nkona kubuta tore chinsa nkona koera chire agachaka ikakagini bona lia guchaka kuna kurutuko gorote anga kimuke wangu nimekufa hawa watu wanataka kuniua akachaka kuona linderuga ya sobo nyagithari bakumbuli ruga kia kona ngomenje tinkoma alitwabere tabona bakana kongasanga batenje maigana mututimbu atibese bono gakieto kuganya tigatogende lindonye nyumba Mwanchu mugeria gotigana nayo nigo bono abantu bali bamenyete no barema abuo gotarora ni gosebo gotakwana nigo bachengerera itkoria abo asomo chibosongo abwese basabire serikali amana bwatani ao kobenyora ase emerobiro yabo okwana amo onabariki amangana maya korwa asama gacha kisi cultural hall mugasorero nigo baterubuna serikali nebwente kobenyora ase emerobiro ao na barabo. Theme is no human rights without Kenyan Sign Language rights.
Kenya Sign Language is very important for accessibility. This means without sign language, the deaf will face a lot of challenges. They will suffer and they'll have a communication gap, communication breakdown. Next. I hope that the government will accept and give the deaf opportunities, because the deaf are very qualified, they are learned, and they are so much skilled. They, as long as the sign language interpreter is there, they can do anything. Yes, we don't have to leave the deaf to suffer, because they also have families to feed. Ni ombi langu kwamba taasisi zote za elimu hapa Kisii na vyuo vyote vikuu hapa Kisii na nchini tujaribu sana kuwa na wale walimu wa kutafsiri lugha ya ishara katika vitivo mbalimbali vya elimu katika vyuo vyetu vikuu, kwa sababu tumepata habari kupitia kwa wanafunzi haswa hao ambao hawazungumzi na kuelewa kwamba wameitwa shuleni na vioni lakini hawana watafsiri. Inatakikana pia nao wakuwe pia wanaangaliwa kama wale wengine, ndio kuonekane kuwa kuna ule usawa. Na lingine, wale ambao kidogo wanaweza kuwa bado hawajapata zile tunasema skills katika sehemu tofauti, itakuwa vizuri pia na wao pia wachukue pia mkondo huo, pia na wao wawe pia watu ambao pia wanaweza tegemewa pia kijamii. Na togoska motu mwancho murigereria nigo abarai ao na bayiga bataneni bekiombe egichimbero aiga imeyense ya Kenya Athletics Kenya kemenyekene buna AK nigo baikeranire asumuyega woko mweni umunyangongo umukuru bw'ichimbero bwense ya Kenya umugaka ezikia nyamao imeyense mwenyaguta ensemo yebunge ya Nyaribari chache uyego toka imeye county ya Kisii korengana anegati echinkwana chiri cyakorekana asumuyego yo nigo abange bamotogiri umunyangongo yo asokoreta Taragusi nense ya Kenya ngima esiko anene gwetera chimbero kirchia Munich ekyakorokanete mwaka bwiribwe yemo chimikianda 50 nebere na ibere Mwespimo achire amatanganya mao igoko wene nyasau gwatana bari bya oyesekia nyamao eyete Olympic ali chakirete jaguta katwa so maple manere to tanga minyokanye na kurunyagiki kurunyamagwa esekia ali kwe bwato kamire shule paka twakumia twawiri yetanga nyaguta twabuye Dale batingia esekia kabe kwensa moyo boskai bwami akachiko yabo na bafundisa kama manene mono yoko minyoka enyombe ya monyoro njabwate ekewo yoko minyoka enkeye aro mose ko ina ngo yo mori ko ndabri pipi enkeye semu na wala ba temara ko korunda asekenye ngima kule ni makulita liko manyanga oyo no maneno oyo no moke utiriyo no deli bana gamba kine jesekia no nyamo nyoro mwabo enkeye to eleru ariye to eleri yogo chikolea esekia iga otra woku namba 35 ira Elietaria Yesu Onyole no bororo Li koleta omowoko Li harie aneosi Elieta Lia Mowoko Ensena igoro
Nago tigana na yo mwanchu muligeria tigatoske mutu waseba no musawo yomo uyoro murundi boda kurwa stage iyo goseyo obuli omulingamu imejensemo yebunge ya umachoga chache nigo aborete kurwa litko oli Jumamosi botuko mayaga yo kwimukia abantu babere nega kore bono kirete o abamu abo ase amate yaye eyo egendeta kumurigia echanete osokubara kwaye wikachinga kichiarero mamu mwabo Vincent Nyandwaro oyo sogete litko lya Jumamosi bambine pikipiki chiza jamara kwa baigande senkoni chinyini junction ya Nyanzaki agaheta ne pikipiki balinete no mumurondo mubogoleti mumuro yo bogoleti o mwana oyo bakagenda ngo chibale banyuru mara kwa bagocha tajeti yache pikipiki no ikorara mwane mambi bogoki oyo yanko yane mwete bibi yogocha kumuli ngoma taigendo mwana naro mubogoleti mara goba agotebisa mutigete bono ngalengere rinde karatara ira na paka ya Jumapili nkorwe chirande kanyora tajeti ngatebana aitonyo ire tabantu bale gokora gusene konda bomanyi nabanya bamulite ineti orro baraburuka na maburuka banya koirana kurweli na aganyire bakasai tindamor ti na cheto gembo kalikopi katebanga mwana nasirete boigo na bere ngwetana na asichi poda stages gwetana 80 koligyo mwana oyo na alikira masakara mbali chiposters kworokinga umwana nasirete lakini rende ntora nyara kumuikera apa mairi tuetire ntora nyara kumuikera twabere to kuburi chikaso mundu kumanya to kwenda gochi ndiru kubango tu abogori chikaso majindi gochi kichako tenga chibesa njiyo se chiasirire bono bune ndo chandete beto gire sekere tu bwase mangana nayo to maingi to kobogori to maingi to kora kere kasmo yato brukanire uniform nona abana boda ba mina stage igonje kina kingo batenga ki igao mulinga mu stage tobe discipline to manya abantu toko imoki ekiagera abantu muna abantu nabange bana kabere stage iga omuntu ko pimo ko imoki okoira lekera ko imo kumukira koira o ndo kora kire kiege okoro none pikipiki ngobono ntoko mano yo minto abegi ngaka urire pikipiki so time nigasinyire go chase asenga andonsi ase muramo iwe se momorore na mokoli boti ku station nikende yonsi ya police kirange gagu elinde tonyare komonyora asengenjo na boto bwato bwa bore na asengenjo atoborete na toko swana samangana yege siasa bono mwanchu mulgeria nigo abarai ao kurwa gosekurwa se bali bakonyi sire serikali bakorawa no mugachiwe kyama kya UDA omusike Jafet Nyakundi ojubo igo oromo bunge ya kitutu cha Chenot amono moteneli bo basubati county ya Nyamira musubati Jerusha Mumanyi nigo bono bagendere ko mwakereko ko murwaneli o UDA omusike Dennis Kebaso nigo abare abo bakorere etara yabo asechinsemo kya menyanya Nyaronde egatie chinsemo chinde echia ensemo ya Nyansiongo eriku mwakereko ko murwaneli oyo bosio bochorio boke ebore motwe intutu atire asenyento Kebaso igachete alia setole mama ta setole moroji kara bana lene ko tole galia ego tuacha ga ko basorora yani ko basorona gaki inwanta Kebasa kole etamu yaye no bagani lakini onye na koleta emiaka etana abantu bamintu banyaronde teisa iniura kore kere gasi bantu bamese 2022 kero mwangari bagalinde abantu bakagende koti bunenda mwamwere ya siasa bakambeke bina amagenderera ita kwamire for the last 3 years tugwana ine bangina mwana koraji basa lijina karule enyageta ali aita kanya tu abekiro moroberi teri buna yale twakwamire myaka ende 3 ona abantu banyarone general ko baboliga na iruli bali okona bande gasi omuntu mbwatiro nsibire chingoli kotini wana no yosibire chingoli obremu ngo seno yobi ebina biko bigotire yamagendera ito aitinya maiti nayo watali chini bantu baminto lero na chirega nyaronde mubaso ncheke baso tindi otebanga rusi oyo leto oyo koroki nchengo tenga abantu bane bonsi chumo ikaransa igatokole gento kiege tukwane kamuranche ina chira igasengenje ya tarehe 27 bantu baminto banyaronde n'abantu abayamuri konye karongo likichikura omugaka nara yobuzani onesana limonga janga baseraga ige musike Jafet Felix tuguraiga mwago yega ona mosera kamangonde inga ya no moke what's nyamusi mwago yega ngokisa no musani ona alfa kabona na wango monyora na mukwana na mugurire sukari
Poni gale ni nyamusi hata yonki gosena ndo muna jamumbu. Akienda ngere mokombu ni agi. Nyamusi agina rawon. Na to gotigara asense moye gesiasa mwancho mulgeria nigo bona abasai abo bari ababwatani be kyama gya ODM bakorire gikaro aso mu Nairobi ase bakwanire emirimo ao ekero kwene kya ekyama ikyo ngotinga kere kero mega yumura egwe kyama ikyusiria obugima bwaye amatuka makaetire bakorawa na maseneta we county ya Migori Eddie Okech nigo baruru kuboria agochi asaba bwatani baigo abaraibe kyame kyo kubwaterana na serikali ya Kenya Kwanza eryo kwene kinga amagendero Raila Amolo Odinga konye abangire amono muraiwe Nsemuske William Ruto ngokore kanare. Gathered here at Jof to condole with our brothers. Indio jeshi ya baba. Ukisikia watu wanasema baba ako na jeshi Nairobi, watu wa ground ndio hawa hapa. Na tumekuja hapa tukiongezwa na ndugu yetu mkubwa Senator Eddie, which we want to say thank you very much. Na Chair Lady, kila mtu hapa, to say thank you very much for bringing us around. Tunasema kama vijana wa chama, kuanzia saa hizi chama isaidie ifanyie vijana kazi. Si ndio? Na sisi tukisema tuko tayari, tutasimama na agenda ya broad based, but serikali ya broad based pia ituangalilie. Mambo ya masomo, mambo ya empowerment, mambo ya compensation, mambo ya kustrengthen political party ifanyike. Na kama vijana tuko nyuma ya Daktari Oburu Oginga, huyo ndio party leader wetu, mtu yote mwenye atafanya chiki tutapita na yeye. Sisi kama vijana wa Nairobi tunasema tutasupport the broad based government. Lakini sasa tuna support the broad based government, pia wajue bado kuna vijana wetu wenye wako na makesi kotini zitolewe. Tutaleta hizo makesi file kwa Professor Makao Mutua na mambo za compensation zifanywe. Kwa saa hii tuliwachwa kwa broad based, tuna support the government of William Samoei Ruto. Kwanza nashukuru Senator Eddie na vijana pia nawashukuru kwa kuonyesha mapenzi yenu kwa baba mpaka the last minute. Na najua hii safari yetu na baba haijaisha leo, bado tunaenda pamoja. Lakini baba alituacha kwa broad base venye tumeambiwa na mandugu zetu. Kuna affordable na kuna hizi empowerment. Zifikie wa mama wetu, na saa hii kuna mambo inaitwa nyota. Iende kwa watoto wetu. Senator Eddie najua ukiwa umekalia pale itashughulikiwa na compensation ifanywe for the right people. Tumekuwa kwa majonzi mingi sana kama watu wa baba baada ya kupoteza baba. Tulionelea kwamba kama seneta kijana nikuje hapa Nairobi, nikae na vijana wetu wa Nairobi kwa sababu wao ndio jeshi ya baba ambao wanashikilia mambo yetu ya kufight for justice. This country cannot be a country without the youth wa Nairobi, jeshi ya baba wa Nairobi. When you talk about baba's success kwa mambo ya kufight for justice, changes, reforms, watu ambao wamekupush iende kwa street zote wamekuwa vijana wetu wa Nairobi. So tulionea kwamba ni vizuri tukuja hapa hivi ili tuwapigie tu pole kwa sababu pia hao ni familia yetu. Na kama familia tumepoteza mzazi. Na toguska mutu mwancho mulgereria nigo muraiwe nse ya Kenya William Ruto ritkuria rairo agende ne taro yaye ya magendero ime ya Rugongo ora Western ase akirige kamogo okyogo cha kiskuru ya amegirio ya barimu ya Amakura TTC ime ye county ya Busia nigo arenge amo onabarai ao ikati ya mugabana abwe county ya Nsemuske Paul Otuoma mo speaker abwe bunge nene Moses Masika Wetangura omone waba waziri Musalia Mudavadi omwasiri Wycliffe Oparanya mbunge Oteso ya South Emery Amasai Otucho asiba motogire Ruto kubwatikana anemerimo ya yagokora Ruto nigo aliyeira yogocha gokora amagendero ao egati yabo obwagachi ibwechiro ase ensemeyo ya Western. Hii Busia mzima tunajenga soko 14 mpya kwa sababu tunasema ya kwamba hakuna vile Busia inaweza kubadilika kama hatujabadilisha na mambo ya miradi na mipango ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Hatujakuwa na rais ambaye amependa Busia vile unapenda Busia. Tulianzia kule Budalangi, Funyula na sio mara ya kwanza. Tumeona masoko umetujengea manyumba hata ile watu wengine waamini kwamba tunaweza kuwa na miradi kama hiyo hapa Busia. Tupende viongozi wakifanya kazi wakiwa bado wako kwa viti, wakiwa bado wako hai. Your Excellency, we are going to celebrate you when you are still in office and when you are still alive. Ndio tuwache mambo ya kusherekea kiongozi saa ile ametoka kwa kiti. Lakini saa hii rais anajenga barabara. Tunasema nini?
mwa chumugeria chapto chide kameronge tato igoro yechi imeronge bere igoro yechi insai komi chabana margoba chingak chine wote ngambu yamono soko chara gotengera geteseni igeito kiabene egen soko tv nabwe nongo ikerio moerio amangana manye senchera ere yo bwenge korende Thomas agondera gotengera ibindi binde imegeteseni igeito kiabene egen soko tv irogendere kwegokia na kwemanya ayagendeta goteka korwa chinsemo au nigongo kukaneria margoba rumya nabo igo omotienyi omuya oikominarimo wo mwako yiga 2025 ankento mera naende gochakira chinse sawa nesoto wika chinsa ikomi ime eyo moroberio gwechiko sorry amona abanyangongo Brian Achaka Toldi Ferista Kabendi amona director Zak vanenge mega yechi kamera kwani kinga Mariogi amona ichi bichango cyare esenchera erento ereru nchekoro kwa Daniel omwaga margobo muya Ege